Amakuru y'umugoroba munyemerere nyahere ku ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Isirayeli. Ishami rishinzwe itangazamakuru ry'umutwe w'ingabo wa Islamic Revolution Guard Corps IRGC ryaburiye mu itangazo ko rifite uburenganzira bwo kwihorera kwemewe kandi budashidikanywaho ku kurenga ku gahenge kose kakozwe n'ingabo za Amerika. Iri tangazo rya IRGC rije mu gihe United Central Command y'ingabo za Amerika yatangaje ko yagabye ibitero mu majyepfo ya Iran ku wa mbere mu rwego rwo kwirwanaho. Itangazo rya IRGC nubwo ritavuze mu buryo butaziguye ibyo bitero bivuga, ingabo za Amerika zakomeje ibikorwa byayo byo kwivanga mu karere n'imyitwarire y'ubushotoranyi yinjira mu kirere cya Iran mu gace k'ikigobe cya Perisi, maze umutwe w'ingabo wa IRGC ushinzwe ubwirinzi ukamenya kandi ukarasa indege ya MK9 itagira umupilote. IRGC yanavuze ko yarashe ku ndege ya LK4 nayo itagira umupilote ndetse n'indege y'intambara ya F-35 bigatuma zihunga zikava mu mazi ya Iran. IRGC ntiyatangaje igihe nyacyo naho ibyo bitero byabereye. Imbere yaho ingabo za Amerika zatangaje ko zagabye ibindi bitero bishya mu majyepfo ya Iran ku wa mbere byibasiye ibirindiro bya misile za Iran ndetse n'amato yarimo agerageza gutega ibisasu bya mine mu mazi. Itangazo rya Central Command ryavuze ko ibyo bitero byakozwe ku rwego rwo kwirwanaho kandi ko byari bigamije kurinda ingabo za Amerika akaga gashobora guterwa n'ingabo za Iran. Itangazamakuru rya Iran ryatangaje mu ijoro ryakeye ko humvikanye iturika ku mujyi wa Bandar Abbas no hafi y'ikibuga cy'indege cy'uwo mujyi. Ibiciro bya peteroli byari byaragabanutse cyane nyuma y'icyizere cy'ibiganiro byiza hagati ya Iran na Amerika, ubu byongeye kuzamuka. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Michael Rubio yavuze nyuma y'ibitero bishya igihugu cye cyagabye kuri Iran amasezerano agishoboka. Perezida Donald Trump ati Iranium ya Iran bagomba kuyiduha nonaha cyangwa ikangizwa ahantu humvikanyweho. Mu buryo yatangaje ubu bifatwa nko kwisubira kuko yabibonaga mbere. Perezida Donald Trump wa Amerika avuga ko Iranium itunganyije ya Iran bita umukungugu kirimbuzi bagomba nonaha kuyishyikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikangizwa cyangwa se ku bwumvikane n'ubushake bwa Repubulika y'Isilamu ya Iran ikangizwa ahantu humvikanyweho. Trump avuga ko icyo gikorwa cyo kuyisenya cyahagararirwa n'ikigo mpuzamahanga kireba ingufu za nikiriyeri. Abasesenguzi bavuga ko ibi Trump yatangaje bitandukanye n'ibyo mbere yavugaga byo gusenya burundu hakoreshejwe ingufu za gisirikare ubushobozi bwa Iran bw'ingufu za nikiriyeri. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu nawe mu minsi ishize avuga ko intambara idashobora kurangira mbere y'uko ububiko bwa Iranium itunganyije bwa Iran usenywa. Dukomereje amakuru yacu muri iki gihugu cya Iran, Visi Perezida wa Iran aratangaza ko internet yatangiye kugaruka muri Iran nyuma y'amezi menshi idakora. Visi Perezida wa mbere w'igihugu avuga ko internet yatangiye kugaruka muri Iran nyuma y'aho ihagaritswe mu mezi agera kuri 3 ashize. Mohamed Reza Aref yanditse kuri X ku wa kabiri ati intambwe ya mbere yo kugera ku kantu kandi igenzurwa n'amategeko yafashwe. Amatsinda ashinzwe kugenzura internet NetBlocks na Kentic yatangaje ko hasigaye kongeraho ubushobozi nubwo aya makuru yaburiye ko imbuga nyinshi zikiri hasi. Guverinoma ya Iran yahagaritse gukoresha internet nyuma y'ibitero bya Amerika na Israel ku itariki 28 Gashyantare. Abayobozi
yavuze ko intego yari ukurinda igenzura ubutasi n'ibitero byo kuri interinete ni kimwe mu byaha bya interinete byafunzwe igihe kirekire cyane mu gihugu hose. Umuhanga mu gukora ibikubiye kuri interinete wo muri Tehran yabwiye BBC ko yashoboye gukoresha interinete akoresheje wifi ye yo mu rugo rwe ku wa kabiri. Yagize ati ikintu cy'ingenzi ni uko imwe mu mafaranga ninjiza azagaruka. NetBlocks ni ikigo cy'ikoranabuhanga ku isi cyavuze ko bitazwi neza niba gusana interinete bizakomeza. Umuyobozi w'ubushakashatsi bw'iryo tsinda Asik Mehta yabwiye BBC Verified imbere ati dushingiye ku izimya rya interinete muri Iran twabonye ko igikorwa cyo kuvugurura kitari cyoroshye nk'uko byari bimeze mu gihe cyo guhagarika ibikorwa.